Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay basa ti Salmo Kapitulo 56, versikulo 3. O apo akangatuan, no adda pagbutngak, sika ti pagkamatalkak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ayan ni Mira. Napan nagtrabahon, auntie? Pudno ka di nga gikatan iti trabaho na. Ni, awan mo ti damag ko, akasta. Laglagi po naga po kanyak. Iso ang nakastruk iti trabaho na. Sige, auntie. Tadamagag to kun kwa na inton agawid. Awan ti eligibility na. Ngamga po iti impluensyak. Nakastruk iti trabaho. Ita, kastalaangan? Basta agresign? Ha! Bagbaga man day takabsat mo. Wan, auntie. Agapi kayo pa'y gayam, auntie. Saan na tagururay ni uncle mo di tarwar? Kan maysa, Jack kayat day takapiyo. Native to kapeme, auntie. Basta, ibagamlaangan ka ni Mira dagiti imbagakan ka. Tapno makapagpanunot ana imbag. Imay diti balay ni Auntie Lagring. Anyamanan nga iti may na imbagbaga. Iboy-boy na ti panang tulong na kan ka makabirok iti trabaho. Ay, kunang akon kat. No saan ka no agapukan kwa na? Saan ka anakastrek iti trabaho? Amok matkat dayta. Saan ko matkat ang malipatan? Apay, talagang ag-resign kan iti trabaho? Naamuan na dayta. Ni Rexon siguro tinangibaga. Apay ngamin nga ag-resign ka. Sa dinong iti pagtrabahom no agikat ka. Aga brodak manang. Sigurado ka iti papanam? Nagbasit ti sweldok iti trabaho. Bumakit ako nga agtrab-trabaho. Di tay pa'y napatarimaan day ti balay tayo. Sa bagay, kanayon nga uyawan ni auntie to'y balay tayo. Mano kanon atawan asaan tayo pa'y ana ipatarimaan. Kat, talaga mo ngamin. Ay, talaga akong trabida ni auntie. Ay, di mo ibagbaga ti kasta. Amangan na da makangeg. Idanon da pa'y kan ni auntie. Nabayagan na kayat ko ti pumanaw dito eh. Tapno maliklikak ni Auntie Lagring. Awan ti peace of mind ko dito eh. Tamok nga adda amang kontra kadagiti planok iti biyag. Napan kayo gayam ije balay damira, mami. Wan, ngam awan ni Mira ijay. Iso nga imbilin kun ka ni Manang na dagiti kayat ko nga ibaga. Apay nga minapakibiyangam. Di ulakat baybayan. Ay, saan da ka ba alam ti agbyag nga awanak amang diktar no niya ti rumba nga aramidan da? Nataangan dan, mami. Amudan ti dakas kan nasayaat. Malagip mo, idi may ditoy nga uray laag sangsangit tagpat patulong ang makabirok iti trabaho na. Idi dayta, mami. Tinulungak. Imbero ka kiti posisyon na iti opisina ti gayam ko. Ita, madamag kulaangan nga ag-resign ka nun. Mami, saan mo amabalin adiktaran ti panunot ti may sa atao? Saan mo amabalin nga ipilit no saan na akayat? Taan niya ti mapasamak kan kuana no ag-resign? Sa dino ti papanan na? Napaggan ti umadayo. Di nakitian anusan di trabaho na anang isarrakak kan kuana. Nag-resign ka gaya man. Wan, interview nak ngamin di employer ko. Kasta ka di. Sapay ko matagbaligi ak ije papanak. Apay kit din nasaan. Amok asaan akas karina ti umadayo. Ngam no pagtali na edek ti buteng iti panunot ko. Awan ti mapasama kanya. Isungarod ako naken ka nga ituloy mo dagita planom. Awan tinala ka. Ngam biro kam tigasat mo, Mira. Agyaman na ka. Ngam, uray no madayo kan. Saan ka lata amang liplipat Ang runa kanyak.
Laglagi pa naktua ka na yun, ha? Talaga gaya mamatuloy ni Mira nga agabroad. Nagturadan. Neh, kat apay nga agungat ka akasta. Una, tamo ka saan nga agbaligi iti papanan na. Apay anak ko namday ta. Umuna ang rason, saan unay analaing ni Mira. Di nakit diyamanan, tanaala iti kumpanya ng isarakakan kwa na, uray no nababadag iti grades na. Saan laeng at nagiti nalalaing, ti mabalin nga agbaligi iti biag. Basta na anos, nagagat, kan adda ka ba alam. Sigurado, agbaligi. Kat, adda ka di kabaalan ni Mira. Sungbatam man ti saludsod ko. Imbag tadda ka, insan. Adda na kiluganak. Maladawak ko man iti trabaho. Ha? Neh, kunak man no nag-resign kan, apay asumar ka pailaeng. Makabulan pa iti pawayway. Tapno makabirok da iti kasukat ko. Ungayan. Agung unget ka din ni auntie. Kaputa nag-resign ak iti trabaho. Amumutan ni mami. Padasag ti swertek ijabal nasiw taaw. Katwan Barang maswerte kat maipatarimaan kunton jabalay mi. Kan makagatang ak tumatan itilugan akaskan ka. Ah? Ay katwan Mira. Awan dakas ka dagita a plano. Ngam ka sa pulak ti dakkel agatad iti panagabrod ko. Mabalin ka di apabulunan na. No siya klamay sa awan kwartak. Ngam padasag amang ibaga kan ni mami. Wano kan ni daddy. Kaya't dak nga tapa utangan. Padasan ta Siyak ti mang ibaga. Anya, siya pa'y ti pagutangan na. Ha! Kitaam at talaga ti klase ti panagpampanunot na dya babae. Nagbaba! Mami, anyamot tanti kasta pa nagsasaom. Kasla si ka ti kalalaingan a tao. Pudnumat ti kunana pautangak. Ada kwartak amay pautang ko. Ngamjak pautangan, tabok amasayang laeng ti kwartak ken kuana. Sobra kamot nga agsasao, mami. Ha, di naklakit di asit ganday takasinsin mo, numadaan iti problema di papanan na. Tapulos, ajak tulungan. Apay nga min anang ibaga ka iti kwarta ka ni auntie. Kita man, tila manin ibagbaga na kadagiti kakabagyan tayo. Sa anak mo't alang ibagakan ko na. Ni Rexon tinang ibagaak. Ay, dakas ka manen. Inwaras na kadagiti kakasinsin tayo. Asika kat awan na imbag anakam mo. Makapanawak ko mga rudan. Tapno di na kon pakibyangan. Umasidag talangan iti sabali a tao. Ngam tagkid daw ta iti tulong kan ni Auntie Lagring. Mira, pudno ka di nga agaprod ka? Wanang kan. Naibaga kanyak ni Rexon akasapulan ti kwarta. Kumangarod angkal. Pabuludan ka. Bayadam to no adda kwartam. Ken awan interes na. Saan na angkal? Ang mga nuagungat ni auntie. Awan ti pagtanagam. Tasaan na nga mo da ito eh. Kat di mo ibagbaga kan kuana. Kaya't kaatulungan. Taamok ang nasaya at dagiti planom. Ay na, agyaman narod angkal. Sapay kuma, taagbaligi ka ije papanam. Agkararag ka akanayon. Tapno tarabayin na ka akanayon ni Apo Diyos. Mira, di mulplipata di passport mo Wan manang, adda dito'y bag ko. Apaman ang makasangpot ka ijay, umawag ka adagos. Tapno saan kami amadandanagan. Talaga gayam nga agabrod kan, Mira. Auntie, Di magasak lang dito'y balayo, bareng makasarita ka pa'y, kat agbabawi ka iti dayta pangedeng mo. saan akon nga agbabawi auntie? Nakapagdesisyon akon. Imutang ka siguro iti bangkoan niya, tapno da gastusem. Eh, When auntie,
Talaga nga imutang kami. Ada kwartak, ngam saan ka pinautangan. Dispensaram day ta desisyon ko. Diyak ngamin masigurado ang nasaya at tipagbanagam ijay. Dakkel mo ti pamatik nga agbaligi ni Mira iti papanan na, auntie. Nadamag yu ka di jay nyawid da nga OFW. Nalamiisa na bangkay nga nyawid da. Rinamas da. Tidakas na. Pinatay da pa'y. Ikarkararag ko, asapay ko mata saan ang mapasama kanyak ti kasta, auntie. Napigsa ti pamatik ken ni Apo Diyos. At tarabayan nak no adda akton ichay. Natangsit kang agsasaw. Para makita, Mira. Auntie? Makita yo. Dua bulan asaan nga imawag ni Mira ka ni Manang na. Madandanagan da itan. Amangan kanunod danda ka sa napasamak kan ko ana. Saan mo nga ibaga ti kasta, bakit? Ikararag tayo, anasaya at kumanimira, ijay napanan na. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak asaan amapan. Amukon kat akastoy ti mapasamak. Inagkasarita ni Manang na. Taapay, adda maitulong mo? Ha, saan ka man nga ginlalaing? Kasla saan da ka akabagyan no agsasao ka? Wen, kabsat ko day di tatangda. Inauna kabsat ko. Ngam saan abim mayag tibiyag na tasukir met ngamin. Saan na adin nangagdag iti balakad mi kankwana. Anya tinaramid na. Naginom anaginom, aging gaanakaptan iti kanser, kat ison tirason, tinakatayan na. Ha! Kastamot na itanak na. Imala iti kinasukir ni tatang na. Anya nga tang tinapasamak ka ni Mira. Saan mo tin nga umawawag? Madanaganak. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Imawag lang idi nakasangpot ijay. Ngam aging gaita. Awan pa'y awag na. Manang, saan tayo nga agpanunot iti madi? Taamangan no adala ang pagkakumikuman na ijay. Sapay la ko matakasta nga agpaiso, Rexon. Katsapay la kuma, tanasaya at latati kasasaad na ijay abroad. Naimbangal daw mo, Manang. Kastamot kan ka. Sino ka? Gayam, kan katrabahuan nak idi ni Mira. Ha? Amom ka din, anya tinapasamak kan kwa na? Umunag ka, agsarita ta na imbag. Agyaman nak Manang. Sige, agtugaw ka ading ko. Ay, manun abulan asaan ngay mawawag kada kami ni Mira. Madandanagan kami kan kwa na. Di kay madanagan, Manang. Okay lang ni Mira ijay. Hanggang, apay adin na kami pakaamuan. Busy ka no iti training na. Ngam di kagdanag, taawagan na kayong tumatlaang. Imbag pay kan ka, tada komunikasyon nyo. Ibagam tuman kan kwa na, akuntakan da kami. Tapno saan kami mo't amadandanagan. Wan, Manang. Ibagak day ta. Kita man laeng anya. Nakabaddak laeng iti abroad. Nalipatan nan dagiti kabagyan na dito'y Pilipinas. Saan ka kumamat akasta? Kat, anya pa'y nga ruti panunutak. Agasem, katrabahuan na pa'y ti kontaken na imbes adagiti kabagyan na. Anya klase apa nagpampanunot dayta. Ha! Low IQ talaga. Hello? Hello, Manang. Pasensya ka no itaaklaan na imawag. Ay, unay kan ading ko. Anya aya tinapasamak kan kadita. Diyak lang amin kayat ngagdanag kayo. Busy ak ngamin, ta nagbirbiro kakpay iti pagyanak a boarding house. Ngam ita, mayatan ti kasasaad ko, Manang. Kasta ka di? Ngam ammom ka di ading ko.
Ad-addaan nagdanag kami. Gaputa ita ka laang nga imawag. Hanggang pagyamanak langan iti Diyos. Tanakaawag kan. Wen manang, sorry manen Di kagdanag. Stable akong ditoy. Inton sumaruno abulan. Mangipaw itak ton iti kwartayo. Kat bayadan yun ton dagiti utang tayo. Ay, saan da pa'y matkit di nga agsingsingir? Bayadan yun to di utang ko kini uncle. Tapno awan maibagbagan ni auntie. Amumatan, nalaing asumao ni auntie. Wan, ading ko. Ana, agan-anad ka nga rod dita. Pinautangam gayam ni Mira. Wen, nga binayadan nan. Apaya di mo man laing bagbaga kanyak. Kwarta ti impautang ko kan kuana. Amok lang adi mo kaya no ibagakan ka. Ha! Adagayam isik sikretom. Nabayadan nan. Iswasan mo kuman nga ramidin nga issue pa'y dayta. Nagawid ka gaya man, insan. Wen insan. Kat, agsubli ka pa iji abroad. Nakapaaramid ka man iti balayo. Dream come true, insan. Wen insan. Ay na, agyaman na, tanatong palmet lang yung terapaap ko. Baro abalay, tinaipatakder ko. Ang agsubli akpay kalpasan ti kasarmikin ni Jim. Ha? Asino a Jim? Di katrabaho ak ngay. Isugayam ti boyfriend mo. Wan insan, agpada kaming agtrabaho iti abroad. Naudi lang ang anapan. Kasta ka de? Kat, kumustan ngay ni auntie? Nadamag ko na stroke gayam. Ay, un nga rod. Kaya't naka nga umay kitaan. Hanggang naka-wheelchair mat. Kumusta ka la kanon? Bayan, umay ko bisitaan. Insan, pakawanam ko man ni mami. No sinair na idi tiriknam. Ay na insan, awan day giant. Pasat tibiyag day ta. No di nakinarit idi ni auntie. Sa anak ko mga agbaliki. Auntie, umay kanto inton kasar ko Ha? Agkasarkan. When auntie, nagawid tagkasar kami iti boyfriend ko. Kablaawan ka iti panagbaligim. Bidot gayam, dagiti napanpanunot ko iti. Taagbaligi kamot gayam, iti balasiw tao. When auntie, narigat, ngam inan anusak. Narigat at talaga ti umadayo iti pamilya. Ngam gaputaad ta planok iti biyag. Imadayo ak. Kat kaasi ti apo, nagbaligi ak. Pakawanan na balasang ko. Ay na auntie, di kay agsaw iti kasta. Awan mo't basulyo kanya. Iti uray ka anuman. Sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Nagbalin akarit kanyak dagiti balikasyo. Mira. Wan auntie, day tatipod no. Isong agyaman na kada kayo Nagbalinak anaturad gapu kada kayo. Sige. Barang makaumay kaminto ka ni uncle mo. Into nagkasar ka. Namnamaag day ta auntie. Da kayon to kumati tumakder anaganak ko. Iso ang nagbaligi ka, Mira. Gapo iti kinasayaat mo. Katamok. Ad-adda bendisyonan na ka ti Diyos. Gapo iti kasta akapanunutam. Dagiti karit iti biyag ket agserbi kuma amang papigsa iti pakinakam. Saan a rason tapno sumardeng ka kadagiti planom.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.